Webale Taata ab'obulungi n'obukulu bwawe kiro kya hati. Tukusiima Mukama abw'ekigambo kyawe. Tukusiima Mukama ab'okujuna kwawe. Tukusiima Mukama abw'etaara yawe okulemera mu bwomeezi bwaitu. Mukama tukusiima abwa byona ebyotukolire. Tukusiima Mukama abwa byona ebyohikiriza mu bwomeezi bwaitu. Onyumizibwa ohebwa ekitiinisa iwanyakula iguru muno. Mukama ekiro kyatwizira mu maiso gawe. Ntusaba okubaho kwawe kwikale mu bwomeezi bwaitu omu ibala lya Yesu. Ntusaba oyeyongere Mukama kulema omulitwe. Ntusaba Mwoyo Arukwera oyeyongere kutwimucha tube b'amaani tuleme kuba baceka omu ibala lya Yesu. Taata ekiro kyatwizire ntusaba otusemeze otukozesa emirimo ewatutegekiire okukora omunsi muno. Tufoke ebibindi ebikuleetera ekitiinisa ibala lyawe. Mukama ntusaba tukole emirimo ey'ekitiinisa omu ibala lya Yesu. Tube ebibindi ebyo orakozesa emirimo ey'ekitiinisa omu ibala lya Yesu. Mukama ntusaba twijuze Omwoyo wawe Arukwera. Mwoyo Arukwera niwe otusobozesa kukora ebyo bya Mukama kwenda tukole. Mwoyo Arukwera niwe okutusobozesa kukora emirimo eyategekirwe ensi etakahangirwe. Ntusaba Mwoyo Arukwera otukozese. Ntusaba Mwoyo Arukwera otusobozese. Ntusaba Mwoyo Arukwera otwebembere otukwata mukono. Mwoyo Arukwera habamu omulitwe tutumanyire maani gawe, tutumanyire emikoro yawe. Baitu ekiro kyati tusaba Mwoyo Arukwera twesukuura habw'embabazi zawe, twesukuura omu kigambo kya Mukama. Obu turaba ntusoma ekigambo amagezi gawe gajja gatusukuura ebyo bitulina kumanya. Amagezi gawe gajja gatusukuura ekigambo kyaisiitwe. Mwoyo Arukwera ntukwesengereza ekiro kyati otaturabaho otubungire Mwoyo Arukwera. Obu oraba n'obungira abandi naitwe otatuleka. Obu oraba n'oijjira abandi naitwe otwijuze. Twijuze amaani gawe, twijuze okubaho kwawe, twijuze obukulu bwawe. Tumanye Kristo, tusukure Kristo, tumumanye, tusukure Kristo, tumuhereze, tusukure Kristo, twetegereze ebigambo bye. Mwoyo Arukwera tusukure Taata, tusobola okwondera ebigambo bye. Tusukure Taata, tusobola okumuramya Mwoyo n'omumananu. Tusukure Taata Mwoyo Arukwera, tusobola okurubatira mu mahanda ye. Ntukwetaaga Mwoyo Arukwera Mukama. Tutakwine tutukumaraho, tutakwine tutukusingora, tutainiwa Mwoyo Arukwera tutukuraba mu Mukama. Mwoyo Arukwera tukonyere, Mwoyo Arukwera tukonyere, Mwoyo Arukwera tukonyere, Mwoyo Arukwera tukonyere. Tukusiima abw'embabazi zawe, tukusiima abw'okuganja kwawe, tukusiima abw'obulungi bwawe. Tukusiima Mwoyo Arukwera abw'okuba n'otukonyera. Tukusiima Mwoyo Arukwera abw'okuba n'otwimucha. Tukusiima Mwoyo Arukwera abw'okuba n'otuha embabazi zawe. Weebala abw'okuba hamu naitwe, weebala abw'okutatuleka, weebala abw'okutwegesa, weebala abw'okutwijuza amagezi. Mwoyo Arukwera ntukusiima habw'emirimo eyotukoliremu. Ntukusiima habw'emirimo ey'okutujja kutusobozesa kukora. Ntukusiima. Ntusaba otuhemu omwoyo gw'obunaku, ntusaba otuhemu omwoyo gw'obugara, ntusaba otuhemu omwoyo gw'okweganya. Tusobola okulubata mu maani, tukole ebyo bye watutumire Mwoyo Arukwera, tukole ebyo bye watwijjulire kukora omu ibala lya Yesu. Mukama ntukusiima abw'amagezi. Mwoyo Arukwera tuha amagezi ag'obwarahanga. Tusobola okumanya ebitulina kugamba, tusobola okumanya ebitulina kukora, tusobola okumanya entekereza yaitu nk'okwina kuba. Mwoyo Arukwera tuha amagezi gawe kiro kyati. Ntukusiima ntukuramya, ntukusiima ntukuramya isiitwe habwe eby'amaani ebyokukora omulitwe. Ntusaba obulinzi bwawe kiro kyati. Leeka esagama yawe tulinde, leeka esagama yawe tulinde amaiso g'omunyanzi gwe tigaturole. Ebigwerereza eby'omunyanzi gwe tibyatuhikeho mu ibala lya Yesu. Obutandu obw'omunyanzi gwe tibwatuhikeho mu ibala lya Yesu. Emisogo ey'omunyanzi gwe tiyatuhikeho mu ibala lya Yesu. Tusweke n'esagama yawe Mukama bakama, tusweke n'esagama yawe Taata mu ibala lya Yesu. Leeta etaara yawe mu bwomeezi bwaitu ebinge mu buli kirima kyona. Leeta etaara mu bwomeezi bwaitu ebinge mu buli kirima kyona mu ibala lya Yesu. Leeka omusana gwawe gwakira mu bwomeezi bwaitu, tusobole okurubatira mu musana, tusobole okumanya omu ibala lya Yesu. Ekirima kyona ekibeere mu bwomeezi bwaitu nikirugamu hati habwe etaara ya Mukama mu ibala lya Yesu. Obulwaire bwona obubeere mu bwomeezi bwaitu ntubusiba kandi ntububingamu habwe omuliro gwarahanga mu ibala lya Yesu. Obutamanya obubeere mu bwomeezi bwaitu ntukusiba kandi ntukuragira kurugamu mu ibala lya Yesu. Obugara n'obutasaba obubeere mu lemero mu bwomeezi bwaitu ekiro kyati ntukusiba kandi ntukuragira kurugamu mu ibala lya Yesu. Endwaire zona ez'omunyanzi gwe yabyera mu mubiri gwaitu ekiro kyati ntweta omuliro gwarahanga omumezi, omuliro gwarahanga omumezi, omuliro gwarahanga omumezi guzikuleyo mu ibala lya Yesu, guzikuleyo mu ibala lya Yesu. Ntukusiima Mukama w'abakama, tukusiima abw'embabazi zawe,
tukusima bwoganja kwawe unyumize bohebwe ekitiinisa no hari ukwingana tato mibali ya Yesu no hari ukwingana entale ya Yuda no hari ukwingana ruhango wa amani unyumize bo mukama bakama unyumize bo mujeni waitu unyumize bo ruhango mwesigwa ibara lyawe lihebwe ekitiinisa obutosa omibali ya Yesu Kristo mukama waitu sabire amen.